Kurumzari ISTV ki paumi yang tabri basing taram no ukjari ngasigi maruba pauda lamdam sida khundari ba chingmi singilon chakot halabadi maitelon chakot pada mateng oigani haina deputy CM gakhagam na phongdokre Kala tombita laiba JCILPS ki branch women's ki wing ki kamuna bas ani talakpa saktak se yaudba mitop kaya phagat khre amadi Thama James Hospital da kwamahi osil handana luna na thambangam labadi masagi thama ki tolop security amadi police ta pigani haina director Samona lauthokre pau sandona bizani lamdam sida khundari ba singmilon sing sakot halabadi maitelon sakot pada mateng oigani haina deputy chief minister gakhangam na phongdokre opamasi ngasi Tribal Research Institute Impala Council of Tribal Languages and Literature Society Manipuri ko samnadun sinba tribal language Day kam workshop ke throm da mahana phongdo kibani literary progress of tribal languages of Manipur haiba thimga mari lonena simerong da leiba Tribal Research Institute ki conference hall da pangto ki bathrom maduda language planning and implementation Manipur ke director KS Ragumani amadi joint director Dr L Mahabir su throm mapu singona sarya ki singes wana sarya ki ba gakhangamna maitelona si India ge khwaidi hena phajaba lon singi manung da amani lon si thawlon amadi chana lon chat ki matang da su pokai chon lairi asugumba phajaba chana bi sing yokhana rabanga sige mirulna hona minaba changi Alias lon malim gi oina khwadi gi masing ya mamiu singna lona ba lon oijaraba su lona sei hena sakotna na ba atai lon singdagi wahi hapchendona honari Manipur yama tangai ba phauna lona si maite lona oiri lona si lamda masida khundari ba changmi phurup singi wahi sing hapchendona chauthok labadi hena saukhatkani lona masung khena ba leibagi matang da singsep thazan gadabagi mioi kalup khana nangai duna lei habasi miyam na ningsing gadabani asuguma singi makutta takidana ba miyam na section si mioi ba khunai masak takpada literature na sopata gang lowri haiki Manipur literature ki ukisna link language or step language mate lona Manipuri lona ako'y panama sige lingua franca link language ako'y official state language ngang mas anay ba na yung katabiyate masu ye katpag ilo yan sige ye na mapangan ka na lang ayos eh language dialect or language na yan community may yan sige noon may yan sige mas chapat na tayo ako'y state official language Masih ada. Kalau di literature sokalan baik sih. Kalau di speaking sih dengan dia. For all Manipuris. Apa Manipuri pun cerita dia pun mungkin. Masih lagi saya ini. Masih nak. Aku ini state asing official language oh ini saya masih mapamu. Tidak akan kita. Kalau tumbi terlibat Joint Committee on Inner Light Permit System gi branch women wing gi kamuna akhana ba paw ama phangbadagi ngasi bas ani da lakpa saktak se yaudu ba mitop kaya phagat khre samai police ke kambu ama laklaga miu singa do wahang pong sathana na ba lokhat khre hari thodo singa si ayu angan ba pungmari makhairom taba matamda kala tumbi bazar da thokibani Impal Guwahati chen ba bus number MN012092 amasung NL022069 da punna saktak se yaudu ba mioi humpu ga mathoi pudana lakpada phagat khibani Sakta se yaud mitop singa tu West Bengal ki Malda district amasung Bihar ki Bagalpur dagi ngaktani JCILPS ki women wing ki kangbu amana phagalaba miu singa tu makatana wang pong chathana ba honari ngida samai police ki kangbu amala aktuna miu singa si pudon sakhibani JCILPS ki women wing ki kangbu duna makatana samai police ki OC Nasir unaki hari OC Nasirna yue mamdala iba grid power house ta thabak sunana ba kidamakte miu yankhai ki mathoi changlakibani haiba company si ki deputy general manager ST Singhana si tharakle makata ba thigana ba thabak Pakatli hari kibagalona matak thongba singe order makada thabak tawna investigation loidriba phawa makhoi unaba yaroi haina khanglaki hari to dosike mari lenana JCILPS ki women wing ki convener Elngan Bina Manipur la riba sek posting da loktuna ba maong da national amad international migrant kaya lep transaction lakli masik khangduna su lairiba sakar amasung home priva deputy chief minister ga khangamna Tausadana lay ngasi mitop kaya phagat ki basida police ke report ta miyo yankhai ke mathoi khakta hairam libasi miyoi tara kaya kadai de sakre loktor basida home puriba ga khangam masa phaw ba yawrabra haibu wafam kaya phongdoki mana makatana lamdam masigi home department
लेरिबा प्राइवेट कंपनी सिंगदा थबक तोहनन बगिदमक चेक पोस्ट सिंग लौतुनरगा अरान मोंगदा मिटोप सिंग संगले मणिपुर द इनलाइन परमिट सिस्टम संगन चलहन बगिदमक सेम खिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी के कमिटीना मिटोप सिंग बो वोट बैंक ओहननबा मखोई चलकपदा अपन बलैतन बगिदमक मतम थिंथहनदुना लेरे कमिटी असि के चेयरमैन ओरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खांगमना मसिदा उष्णदन लेथोलिबसि मसामक थबक असिदा यावरे हाइब उलिबरा हाइना माना मखाताना फोंदोखि मखोई कार्ड नुं यावब्रा खोब्रा हंजगे आइबा मतमदा मदु याद्रे ता ग्रिड का मानरगा मथंग मथंग चंगछलकपा अमदी ग्रिड की खुदोंग चाबा लौरकांदा पुलिस सिंजिना प्रोटेक्शन पीबसे अखोईगी मामा मोइना मणिपुर की प्रजा मोइना अखोई खांगबदे यामना वारे लोइना लोइना हाइरिबा ngasiगी से ngasai makhaydi kanano karino khangde haina tawrakanda hujikta si laiyena hairabanina ngarang ngasai ayuk nganta da phariba miyoi singsigi maming je sap chana lawrakanda grid ki hairiba manager jingda bina pharabanina akhoi si detail ire haiba porama irakanda grid da tharakanda grid na si du yawalakanda moi si khoi gi manipur si yonthongna bagi plan ama sille aiba sima ngasi akhoi women wing chasari bai khoi gi wakhanda sap chaba phire ba ma khoi adung khanjare loinana masigi thabak ase home gi thabak ni deputy cm ju oibiriba home ju paibiriba akhoi gi mr gai khangam khoina aduna athuba matamda mana akhoi gi home department pairiba deputy cm khangam na hairi ba se post singjida yamna section na ai card yaw da mi thajal lakbada si tawgadabani ai ba se gai khangam gi sawra thawgang lawgadabani ai ba se mama singi oiba adugumba wafam mama ina chapchana thamningi gai khangam da अमरोमदा ngasi singmairongda tribal research institute pangtho pathorom amaga mari lena permission hangkibo wahang amagi pakumda lamdam sida ilp chanhana nabidamak sakana leptana thabak paikhatli yamasigi matangda preliminary draft tawbalore himachal da chanariba ilp ga manaba system khangdong nabidamak new delhi da leiba himachal bhawan da leiba official singda system adugi akop power plek na bakhangan kre meghalaya ge su makhoi oiba status piraknaba mari lenaba singda pau pikre expert team mamana satuna hakthengna yang silugdaba sulai constitutional expert singi mot loba haiba se su tangai phadaba amani hiramasiga mari lenana jcilp na hen thabak yang sinna ba khang logiba si taram na oi government ki market ki su hiramasi lumna loduna pakat piya ba thabak sing leptana pakali haiki Zenims Puluna na thamna ba Zenims ki director Professor M Samona pakalak ba thabak ama oina Zenims ki building amatada tha ama kana gumba matana kwa mahi Zenims ki security amadi police na osin handaba ngamlabadi mamasa gi lupa lakh ama hen ba tha amagi tolop security singa amadi police ta incentive oina pirgani law thokre Zenims ki matang da pawdum mama Manipur ki amatang airaba lemjaningai oiraba medical college ama oiriba Jenims asi Chief Minister Okamai Bobina ahing nungtil khaidana yengsinduna fibam phaganaba yamna kanna honabagi matungina Jenims ki director Professor M Siamona su yamna kanna honaduna Chief Minister ki apamba sing thabakta onthoknaba honari Jenims ki building ki mafam kyada miyoi kyana kwamahi osin ba thingnanaba director Professor M Siamona paikhalakpa thabaki manung chana Thamagi manungda kanagumba amatana kwamahi osin handaba ngamlabadi Jenims ki security amadi police ta mahak masagi tha amagi tolop lupa lakh ama henba senfam incentive oina pigane haina police ngamadi security singda khangan ki thamasima achana noisu thoya ona toro rege ibo noi Manipur police ki posting taiba bobosana no singba team noisu asana thabak toro ngasi degi horogane ande ki next month ki tarikh taruk thawse masi hospital sida wa amate osil handraba aina phanggadoriba thamagi tolo ni 1,20,000 se in case oina hek nanbada noido kasina aduga adugi mathakta nahan honorable cm na haibiramba wa si osin badan hoina phare dana aduga tawgadoriba fine do adu noigi ojo yes sir aduga karigumba noina ne madu tawgadu yadaba thinaraba pharaga ina ko police to sida thoke staff oje pujar ke sir staff oje poro Magnam Kataraduna Matam Chupaki Oina, Jenims ki building mafam amatada amadi, mafam sadana kwamahi osin bating nanaba, punna tabak paikat minasi. Doctor Yauna staff amadi, miyoi amatana kwa charaga Jenims ki building amatada, changbiganu. Doctor amadi staff na kwa charaga, building manungda amadi, anabala riba mafam sing the changba tingnarabadi, tolo fawa tingjilak pa yarak pa yai haiki. Director na Jenims ki anabala riba mafam sing the chatuna yingsin bada, kwa saramba staff nupi ani tingnabada, chariba kwa adu otokhan ki, matungda amugana taudanaba, pautak piki.
Jenims bu lu na na thamna bagi pandam gi saruk ama oina Jenims ki campus manung da niyom gi wangmada dukan phamjin basing thudektuna mai thadokre hana mangjong na lokthok na ba khangan bada yada badagi khongthang asi lokhalakpani masi Jenims bu masak phajahna ba amadi lu na na thamna ba lokhatpani masida miyam na mating pangbiu haina Jenims ki director professor M Siamona appeal tauki masi tugaire si akhoina dukan phammi singdu gi against tauki yega bani haina kalchu leite khoi MD hospital si lu na na thamna ba laina tina chungwa hospital mo oina bagi damka hotna bagi drive amani masida Manipuri praja miyam na su hospital si lu na na thambada mating pangbiu rana ite miyam na su mating pangbiu aduga koi na si tawjeri na si amo na tawbirakta na su aina sumba dukan phammi singda ko tawjeri ISTV News Gidamak Paudam Jariba Sunil Kumar ISTV News Jenims Complex Porumpar Amoromda yasi Imphal Municipal Council lamadi Imphal West Police Commando Bazaar Unit ki OC Pauna Lusing Bakangbu amana North AOC gi jaga amada amorakai langthokpa nupi ama yauna miu ani phagalaba matung Imphal Police Station na kusna khre hari phagalaba miu ani adudi sagol sem boina osai kungatare apok pamu musa yari pok nongbram amadi nupi odigi mamingna Laisenau Mapureba Anderson North AOC dagini IMC gi Assistant Engineer Monica na phongtorpada NGO singna North AOC gi mafam singda mona kai lokot pada jaga sida leiba miu singna mateng pangdana leirabasu IMC gi kangbu amana nungti gi North AOC gi jaga da amora kai sing lokthoi nasi IMC gi kangbu amana amora kai hek sengdokpa loibaga amora kai sing hondokpa lakpada mioi ani asi phabani makhatana Imphal West amadi Imphal East ki lamjau sorokta amora kai hondokpa thengnarbadi ngasi ga sumna angi chap chaba thabak lokot kani haiki ita sengna dan luna nana thambai ba sidi mayam ki kanone akhoi gi city nan bai si jo akhoi gi kanone aduna mayam na yan tabiraga isa gi phata hodi mayam se akhoi jaga jaga da saliba enjoy jing da yauraga khara adum apikpa paisa da dum tawraga join tawhanni adu sorokta ai gi phata bu hundokani haiba sidi hundokinu haidana ai mayam haijani Prime Minister Gram Sadak Yojana PMGSY gi makhada lambi siamna thadrak senpham hauji Rural Development and Panchayati Raj Minister amadi Chief Engineer na aran mathabak kaya tawduna leire haina Trinamool Congress ki President MLA TS Syam Kumar phongdurli ramasi matangda Union Minister da se thaduna khangalaba matung phase taru tayet chuba amadi Nepal suba makoi singa sigi sugi bathabak sing phajana subra haibadu Trinamool Congress na satuna yangsilagani handaki phase mapal amasung tara gi tender tawbada phase taruk taret amasung nipan da phajana sudaba contractor sing da thabak piba yaroi contractor sing gi white money profile amadi bid niyom chumna yeng dana thabak pire masida natana minister na thabak piba matam da percentage sauna logduna phongna paisa sare magi khana sanaba contractor yelaga thabak piba na state sigi manung hanjin ba amadi khungangi mafam singda lambi amata ningthin waina semda duna state asigi chokot lambi da thinta le phase mapal gilupa crore mafudra gani thoi mahale minister Francis Ngazokpa mafam lawthokadabani haiki yamaru edi koi balance ta mari balance ta di mana koi war mani si won makanda di maji income tax pay wi di ba masie ma to e bidding daw to bakanda di maji crosa ma rom dai ko yakin pole ma ayama so to ri document so to ri zaga mena ma si check to de hin check to da bana si de koi thani mong da minus tha da na manghali PMC 9 PS da IDD cross manghali Mahali ba manastava atitu close in PS kisi koi Manipur da government national ante Manipur paja sina bya paja te hangani deli da masi state government gi magi deli masi yam seriously masi engineering ye do masi yeng den tai hai mag bisa ji 10 page ji dai 10 page ji dai basi tender ji koi date 18 da tender khada bagi last date of koi bidding khada bagi 10 page Hello, 10 page of labor contractors in the Mokoli profile, Shamakan, Samito Bokanda. Starter account dena, Munipiliba, Mogi, Balencita, what money they be say. Siga, begin to the Taliban can was a cigarette with shake over the Galia. The Amodumda, the Prime Minister, Minister Nasu, Citizen, what the Lobokanda. Lupa Lak Ani, Lahum, Lupa Kura Helagana, Lishingan Kai, Adequani, La Humana, pouring alone. And who's about the 9 page the tender power of meeting what would the people can have that. Mother Prashin is to Naya lady. Which is it?
Manipur की मीडिया में हम चल लगा चेक तो भी गांधा मोदी डिपार्टमेंट 9 पेज का हम ऑर्डर पी रहा है ऑर्डर पी हम का हम सिर्फ प्रूफ नहीं सिर्फ या मोट बा डिपार्टमेंट की आदि की मिनिस्टर मिस्टर फ्रांसिस नायोपा he is number 1 he is the corrupted person Manipur da हाइबन पास की केनो लथोकदबने हाइबन पास मिनिस्टर फंदगी लथोकदबने संगाई फेस्टिवल पांगथोकदबा हप्ता कांगजिबुंग या कोबदंगाक सेनबगे थबक कमांडो सिंह अहिंग नुंथिल नाइदना लोकली फेस्टिवल असिगदमक्ता स्टोर सिंह सेंब सगतपगे थबक कन्ना चथरी पो डिपार्टमेंट ना मतिक साना मई थाना थबक लोकली कल्चरल थोरम पांगथोकदबा बोर्ड क्या कोबदसु लुनाना थमनबगे थबक यामना कन्ना चथरी सजन थोंग सेंबर लोशिंदबना थुंबु थोंग अमदी मिनु थोंग हप्ता ताब लंबी पाकथोकतुना समजनबगे थबकसु यामना कन्ना चथरी थासकी कुनगे माथोदगी होगदौरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल मांगोइना एमएस जॉय एंटरप्राइजेस न सिंदुना गसे बिष्णुपुर अमदी चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के मफम सिंदा बुलेट राइडर्स सिंगना फेस्टिवल असगी पाउजल संदोखरे गसे यु राइडर्स सिंग अदु मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी पीएस लमकुंगाना इम्फाल होटल ममांगदगी लम थाकी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी लालिब नवेम्बर की तांग 13 भारत के प्राइम मिनिस्टर ओरंबा पंडित जवाहरलाल नेहरू की चामग 15 सूबा मपोक निमित थोरम पाक सन्ना स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल पांगथोकदौरी नवेम्बर मियाम खोंसत लोनना माइरुसिंग लायक चांगदमनब पांगथोकदौरी है सोरक मताइदा नोंजु नुंसा खाक्तना इमुंग मनुंग पुननब कैथेल फमजरिबिसिंग मणिपुर गवर्नमेंट के खनब थोरांग ओइना हाउ कैथेल मनाक्ता लैबा टेम्पररी मार्केट सेटता होइजिंदुना फमलब मतुंग नंगसी इखंखंगौदना मथोंग मरम खंगदबा गवर्नमेंट के ऑर्डर अमा थोरक्तुना सिदोक हनबदगी कैथेल फमबिसिंग कोकता कुट हापगर मानहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा यावबा आर्टिकल नंबर 19 की मखादा इंडियन सिटीजन खुदेमक मनिंग तमना हिंजननबगी हक पीबगी सुप्रीम कोर्ट ना हदक्ता इकुइ कुइदना सिटीजन सिंगी वाथोक सिटीजन सिंगी वाथोकनी हाइना लौगदबनी मकुबु ngak senanaba aina semgudabani haiba pautak pikirba matung ngasi thokiba hukum masina ain gi lamda su sabam na thole he masaki matang dari polama However, Impal Municipal Council na ayab piduna temporary market set sagiba ISTV singi market set hoji thugayu haiba Manipur government ge athuba hukum ama lakpadagi city police ki akhanaba team ama laaga makhoi sangduna hoji nampuda अखोगी स्टेटमेंट सिंग सिदो अमगी थबक चथरी हजे मियाम उबीबसी अदुंबा स्टेटमेंट सिंग सही मंगा तरुक हेना मफम असिदा लेजदुना मखोगी एबा मार्केट से सारगा संजफम लौदुना मखोगी इमु मनु पुबगी अदुंबा यामना चावरबा सेना लंबी अदो खुदक्ता थोरप हुकुम असिना थुगाइबिरे असिगुंबा फिबम असिदा कनादा वाकत कदगे हाइबसे मखोगी ओइने रिचामम न वफम ओइरि हिरमसी मतंगदा कनाना ओदा थोरकपनो करी तोरकपनो मखुन करीदा वाखत कदोरिनो लोइनना करीगिदम मखोइबु मफम सिदगी तांथोपि गदोरिबनो हाइबसे बखोइ ख्वाइदि चौ वाहंगनि असिगे अखोइगी स्ट्रीट भेंडर सिदैसिदा अखोइगी कै मयाम अमा गमेना अखोइसी गमेंट अखोइना दाबी तांजदना स्ट्रीट भेंडर अखोइगी मफम पिबियु हाइदना स्टेट गवर्नमेंट अखोइना भारी दारात डिमांड तौदना लाक्सरे अदुबो इम्फाल म्युनिसिपालिटी काउंसिल की मागी मखाद लैबा अखोइनिना अना काउंसिल दा हाइगदबने ना काउंसिल दा जो खोइना डिमांड तौजने मसी अखोइगी मफम पिबियु अदु फयामना हाइदन तौरकानसिदा गवर्नमेंट ना फरे अदुदी अखोइ वेरिफिकेशन तौरगे हाइदन मोना वेरिफिकेशन मी के लई इमा सिंगी परमानेंट ओइना ताननबैदमक्तनी फरे अतै अतैददी सोरोक्ता करीदा पंफमदा फंबा फुटपाथ फमजलगदी ट्रैफिक जाम ओइदना मदुना अखोइदा अकाइबा गवर्नमेंट अकाइबा पीरे मरम मदुना हारिबा स्ट्रीट भेंडर की ओइबा टेम्पोररी मार्केट के अहांगबसिदा इमा सिंग फमोइसे म्युनिसिपालिटी ना तांजनदना गवर्नमेंट ना तांजनदना अखोइजे म्युनिसिपालिटी दा तांजला अमनेना सिदैदा अखोइजे हिंगनना बनेना फमेबा मतम सांगना अखोइना फमजरा अकानसिदा हौजिक्ति अदुगे मोक्सु फॉर्म से थागतना पासपोर्ट साइज अनि हापतना माना पीरिबा फॉर्म दुदा पीरिबा करी करादु लोइनमक फिलअप तौर पीरे मतम सांगना चाही मंगा तरा तरुक तरेत हेना फम अब मतुंग सिदा ngasi mafam khang khangogdana wanu khaliba adagi kanu cherang khaliji phajadre haidana notice ama ngarang thelabadagi di phare adudi wanu sidi longtho achi akhoi di sangai festival gi oina thidana phajadre hari maleng khalleba adugadi hujik la eba hujik authority STO la e kana no la e adagi police ki la e moina haire khanbasu yara roi noida chatlo haiba natti noida phangmanu haiba natti pothamangwan wai si artha karino government ma si yam thuwa matamda municipality ne da phamo
ayaba piba pida authority ni moina phamoi na khodi phamme ba adu dinga si municipality na koina haigi bodo lali khoi pai da haibani hairaga na municipality gi mari leina ba councillor sing aidi bajabo committee chairman adagi chairperson wari sing duna phamo adu ka form daga loi thaga da submit tawrabani na moina maduga hujingna muksalu hairabani na hujingna moi yauna te government dai haibani hai adu erga municipality ga state government ga mari leina da bara tokai bra department punda bra aduga ma tong ba to ya bra aduga ai khoi miya ma da harassment pi dise government na tang tin ya thobi raga municipality ge authority ko bi raga ne imai be sing tangdu laita da base mafam si dei khoi lenga roi aduna madu chap chana madu gi poto municipality ga government ga tong na kan da khoi da madu gi decision do khoi da pb aduna tribo khoi leng da na le jage ya hebani India की ख्वाइदगी वांग कोर्ट अमा ओइबा सुप्रीम कोर्ट मगनसु अखोई स्टेट बेंड की इशू सिंसे स्टेट की ओइना मतिक चाव मोंग दा लोसिंगदबनी हाइबा डायरेक्शन पिग्रो मतुंगा मणिपुर गवर्नमेंट ना टेम्पररी मार्केट सेट के अवांग थंग सरुक लेरिबा मफम असिदा स्टेट बेंडर सिंग खोइजिनदुना मफम सिदा मखोई ओइबा करबागी पोलम सिंग पांगथोक यागनी हाइबा वाफम फोंदोखरबा अमसुंग मफम असिदा लेन खरबा मतुंगा हौजी उमु इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल ना अतु मतमना मसि थुआइगदबनी लोइनाना मणिपुर गवर्नमेंट अतु मतमना मसि मफम असे लोकथोकदबनी हाइना खुदकदा थोकचलबो ऑर्डर अमना कैथेन संसिंग लोइना थुगाइबिबा लोइनाना स्टेट बेंडर सिंगी मखोगी तुंगी आशा ओइरिबा इमु मुनुंग थाक्सनबगी लंबी ओइरिबा मफम चिंग असे थुगाइबिबा हाइसे यामना हक्चिन लोंनिंगाय वाफम अमनी हिरम असिदा स्टेट बेंडर सिंगी माइकेदगी अथु मतमदा गवर्नमेंट के इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल का यानाबो पुरुक्तुना मखोगी ओइबा सेटलमेंट अमा पुरुको पामनरी नावो खरकपमुगा लोइनाना पगम जैबा रिचार्ड रंजन खरमंकथे इम्फाल Nasi numida waram pung mga gaman ni purom taba matamda Wangoi Municipal Council ge chairperson Khaidiem Balagi Wangoi Mamang Khaidiem lakai tele yumda sakandaba singna handgrant amalang sinduna poka handgrant thodok sida yumgi potchai car ama amangata thokpanatana mioi asok apan amata yahodre imung munudi phangba pauda motorcycle tongdun lakpana ha anina bom adu yumgi yana khadalang slamani hari paugi maraktana break amatang lominasi break matung damu kana taram noksari Luna na nairabadi puning haksang su sengtok pengamgani haina BJP gi hana gi president mainam borot na phongdokre wapamasi ngasi Tharon Youth Club ka kusan matuna BJP thamai ban mandal na singmerong dolaiba Tharon khunda pangthok pa Swas Bharat Mission gi sarugam oina lam tu semge thomda mana phongdoki bani tomadu da BJP gi district president amadi state secretary M Nimbas na singmami sing saryaki Manipur gi tapak ta khwaidigi liraba kaboi kursingi manungda ama wariba Tharon khulda ngasi pangthok libalam tu semge thabak si ahobani wapamate de sulep tanal pangthok ki gani haina bharot na makata na phongdoki e bharoti sohol kamarum da su myanmar ta da ma di ma khong ta hamjin bai sing ni chasin ba dagi heta amona kai mi am sing kham cha dang yeng de heta lang thom ba machine bharot program mi am de piri ba yamna akhoi gi thingdu ya de laina kamarum ma sandu ibse machine gi chu kok pungum gani Impal Tangkul Sanawlong lengkap bagi taruk semua Pokemon Thorom ngasi singmerong dalibat Tribal Research Institute Pangtokre Thorom gemari lenana lat ke obekumai kia su pangtok pegalonana senjaki festival masu pangtoki mapamatuda hangba food stall singda Deputy Minister gakhangam na yengsenki New Tumbutong housing na lolobung tong haina khanglaiba sidagi bamo lekai taba yaba approach road amadi masiga koibda laiba intervillage road sing matam ga chunaba mong da sembiu haina Brahmapur aribam lekai da laiba youth club Brahmapur ge president KS Bisamitrana club asida pangtok papau ge mipama mata pangdokre mipama da club asigi secretary Ais Premjit media advisor L Basantasu Saruyaki mahal nama khatana sanjem thong sakiba loinana Moyangkom thonggi lambi semge thabak chathabana lambi asida masing yamlaba gari sing chatpana khona chatpa phawda khudong sadaba kaya mayok nabana accident phawba thopa yawnare lolobung thong ase hek sakibada ge ngasi phawba ningthina mapung phana semjun sajamge thabak tawdabana gari asoba lanbada khudong thiningai oire mahana makatana lambi ase semdrabadi thingjinbage thabak chatagani haina torombadu miyamgi yanglaga handokpani lambi asigi pothole sing MLA gi kuthangda mianbage thabak chatrak pasi taram no oi tumkoina chanaba yaba mongda lambi sembiu makatana miyang chandrabadi lambi thingba yauna khongjang kaya junction lagani haiki chappa yadabasna leriba hole mayam
accident for accident am ko mo re masin da wa office sawar ro ba numi wakil mi to bi anak bane ba koi wakil des mi ta bane nam do ko flex me ali sin jage adwa hojo ji le bi bam sidadi koi kapna ari decision or ka de ge ha bisya ko ki ari le na bo to decision me am na mi no chan jani kari gamba ko na pamtali ba mo sida mi changi rakha de koi atopa pam da ba mo da koi di tabak changshal la da ha bisi koi khanjai badu di thon jani de so in the interest of the public, this is our humble request to the concerned authorities that these roads should be made double lane as soon as possible, and all the bypass roads should be repaired as soon as possible. Prime Minister Gram Yojana PMGSY Manipur da fail oine contractor amadi agency singna thabaki changdaba sanpham dagi hanthana tender tawriba si tawba yadana ba rural development and panchayat raj minister na tara suba phase gi roi ba tender gi tang tara ni pang gi mamang da thokadabani haina MSF na appeal tawrukli nasi MSF ke office ta pangtu pa permission ga unaba da MSF ke advisor LC Santos na hakibada Manipur da Pradhan Mantri Gram Yojana se fail oine hauzik mapan suba phase phawba loiratuna tara suba phase gi tendering ko matam phawda thabak sing adu gi tendering tawda estimate cost ki sada kun ga tare tagina kuntra phawba hanthana contractor amadi agency sing da thaduna leiri masina maram oiduna phangliba duna to pa saruk pithok khargale mauri ba duna thabak tawda kayamna sengna amasung quality leina tawgadori bano tara suba phase gi tender tawgadori ba tang tara gani pan phawgi manung da order ma RD NPR minister na thokuna minus tendering to holoi dabani maduna trabadi MSF na tumin leiroi hairi swagi ekogi 10 phase ki oiba tender sidadi ekoi minus thada bagi chana BSC yararoi haina ko MSF na lebang yam amadi hari ba contractor sing adu dasu thada biganu haina ko appeal tawjari karigumba contractor sing na minus thada birakpa targadi minus thada dana lawes oina phawkhriba adumba contractor na taga farm sing adu MSF na Laibang Miam Gawena, Kalakanda, recognized the woman Jeroi. Dolona Marie Lainaba, Department, Dolona Marie Lainaba, Honorable Minister of Panchit Singasopa, Gimi and Chinjari, Dolona me and Chinjabulana, Atuba Tamda, Numikrani Chimanunda, with tendercy, with last day of the Pawaki Manungsida, I go ye minus Hadawaya Rohana, Hariba, MSRDA, the Kutanga, I call you Odarma Tokadabani. Hariba, Maduna Pua, the Powdana Pauliba, Dugumba, Kanoji, Pagi, Palm contractors in the MSM Lemna Taro. Okatabak Sualoi, Madum Kolebamiam, Yenabani and MSM Logan. Listening to Impal West Police Commando DSP Sasidananda Amadi Impal West Commando Unit Key Bazaar Unit Key OC Pau Yauna. Bona Bazaar Giacoba la Lobosing Labor Hana Tibum Gitabak Chatake. Tibum Gitabak Aduda, Mioka Mom Toina Wang Pong Chataki. Tunda Miyoi Kulom Makata Wang Pongidamakta City Police Station da Kushin Nakrihari. Need for a new socio-economic and political vision for Manipur. Habahira Masda Nomagoiba, Kananabaki Tromanga say Palace Compound Labor Artist Workshop come Dormitory Art and Culture Department hold a Pantokre. United People's Front UPM National Pantokuba Tromoda MUG Anthropology Professor W. Nabakumar, UPF President BM Yama Sahana, Tromopusing Waki. MUG Senior Assistant Professor Dr. Singman Maisnam of the MB College Assistant Professor Homen Tangzamna Resource Person on a Wanganki. Tromoda BM Yama Sahana, Manipur Dangasi, Lai Babadi Ina Kunba, Asigi Kalasi, Kaya Yamna Labnabage, Lai Bagi Pankay Makada upon missing it Nakai Abadi Hingli. Mrs. Sakoli Hana Lagla so high music in the Lauribasi, Bayonabani, Sokot Piracy, Miamna, Ningtam Namakwagi Tungilambi, Chabaya, Gamba, Adu, Natrabra Hanki. Professor W. Nabakumana, Nasiki Kunaya, Sikar of Film the Lady Bagay, Haiba, Miam, Napuna Cantamina Matamore, Lambi, Tong, Puradulan, Uribakara, Sina Sokola, Haba Yaribra, Miwaki Sel to Momodelang, Asigi, Kal Aniasi, Yang Bachangi, Sokot Pahaba, say, Tulam Saki Miamna, Lipsakadabani, Hina Pondoki. District Legal Services Authority Bisnupuna Sindura Legal Services Numit Kamari Lena Awareness Camama Mother's Pride Academy Kwakshipai the Pangtokre Thomasida District and Assistant Judge Bisnupur M. Manoj Kumar Subjudicial Magistrate Bining Angzam Kozuman Kwakshipai Gram Panchayat Ki Pradhan M. Ivo Pisak Mother's Pride Ki Vice Chairman S. Zivansu Soyaki Sahi Asigi Chingsubam Akaba Award Pigani Hana Lauk Tokraba Topam Thawale Makuman Konak Natya Ratna Award
फंगलखरबा बी जुगोल चंद्र शर्मा अमदी MPS नरोबा कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन दा OBC की मणिपुर की मकोक ताखरबा केसाम विजय कुमार ओपी थरम अमंगसे केसाम तो होदा मेरिट ता पांगतोखरे होदा मेरिट क्लब नसिंदना पांगतो थरम मदुदा केंद्र के MLA स्लाई सोम इबोमसा क्लब के प्रेसिडेंट एस श्याम कुमार अमदी वार्ड नंबर 11 के काउंसिलर PS मेमसा तो मेसु सरयाकी सिलांग बसिंग के माकेदगी माई पाललबा अमसुंग अवार्डी सिंगदा सम खुदोल पोट पीदुना इकाय खुमदकी यूथ शांत इरेंग ममना कुलसी की मनुंगदा हनक सहीगी बोर्ड काउंसिल नमदी CBSE न लोबा एग्जाम दा फर्स्ट डिवीजन दा पास तो लोबा हिरो सिंह मना पीदुन पोंगिंग थवखरे थोमसदा MLA डॉक्टर आइबोन बी जरियो केस याइमा प्रधान तेज मतौले बिसु सौयाकी कला तोंबित लेबा चिल्ड्रन होम की फिबम IFCD मिनिस्टर ngam हौकम ने यंगसिनखरे मिनिस्टर ना साना खोनबे की मसाक अमदी कंपल्सिंग मतिंग पिकी हनसे की मिस को ताकिबी लानिंग मोई चोंगोइनसु होम की दमतुर पालसिंग तरा मतिंग पांकी होम से यावरा पासिंग मेंशननबा माकी माकेदी को संग मतिंग पांगनी हैकी मोरे द लगाव सानबसिंग मैते काउंसिल मोरे अमदी खानो पोक अपुन मनुपी लुबना फागतुना लगाव मरु अमदी लायुम सिंग मै थादुना मानखरे मियामना असुगम फतब थबो सिमा खाताना तोबिगनु मायु सिंग की चही एग्जाम यौपगलोना अकायब थोक्तना होनबदा मियामना मतिंग पांगबिउ हारी मणिपुरी यलहोमी सिंग इंडिया लाक्तुना नत्रगना इंडिया के लेंगा के मिनुंगसी मखादा मखोगी कालोना कंजगनी हाइबो वखलोन थादोक्तुना मणिपुर मियाम अमत ओइना यलहोमी कन्ननबा तांककनायबा पोरम यामिनबा हौरसी हाना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर के सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोलेन मैते की चेरोलमन हाइरी अहान बखोंथांग ओइना मणिपुर की लेरिबा इलेक्टोरल रोल दा यावरिबा यलहोमी सिंग नतबा सिंग लौथोक्तुना लिसिंग अनि तरागा तरुक्ता मणिपुर के इलेक्टोरल रोल दा यलहोमी नतबा सिंग अमत यहोनगुमसी खोंथांग सी अरुब खोंसत अमनते मसिलेकाय पुनमक्ता अमत ओइना लेमिनदुना होनबिनबा याबा थौरांग अमनी मसिगिदमक्ता वाकन मिफम मैरा खोंसत अमा फावबा चतना अरियमदा इहौ सागतना माय पाकपंगमगनी नसे लेंगांगसना सेमलिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी कमिटी असी करी सुनते चुमनगी मियामबु अपंग मसीबा नमथाक अमनी अमदी नमथाक असना मियामबु पंगथाहंदुना थमनी पॉलिटिकल पार्टी अमता थमोय सेंगम नत्ते हाइबसी खोंथांग असिदगी मयेक सेंगना मियाम खंगमंगम लगनी इलेक्टोरल रोल की डिवीजन द लुप असना खुद थिंगजलक पाहाइबसी लुप असना इंडिया की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस दा खुद यौसन बनते तबुदबु यलोमी मियाम की ऑनरशिप अदु नाक्तुना थमनबगिदमक्तनी नाकलमरोम द लुबसना माइग्रेंट्स की हक खोंगाउनबसु नत्ते चुमनगी मणिपुर नेशन के इंटरेस्ट गाकपनी यलोमी नतबा मिटोप मियाम चासिंगनसु मणिपुर मियाम के नेशनल इंटरेस्ट पोइकाय खुमनदुना लिसिंगनी तरागा मंगा लोसलक फावदा मसाना खंगना इलेक्टोरल रोल दगी लौथोक चननबा अपील तौरी अमुकना ब्रेक मतंग लोबदिसि राजा राममोहन रॉय फाउंडेशन कोलकाता न स्पॉन्सर तौदुना मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन अमदी चाइल्ड वेलफेयर आश्रम जिरिबाम न पुन्ना सिंधुना नोमयोबा लाइब्रेरी अवेयरनेस कलोना साइरेंग सेदिनबगे थरम जिरिबाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगथोखरे थरमसिदा जिरिबाम की वीडियो ओरंबा CS मिनेश्वर जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल L रंजित कुमार मला के प्रेसिडेंट L सबिता सुसरुयाकी अमेस्ता के दाबी लाखलेबा नवेम्बर के 13 फावगी मनुंग थबक ओना पांगथोक्त्रबदी सिद्री फावगी चरा हेनबगी खोंजंग जंक्शन बोजा सिंह सेम सारे हरी The Prodigal Ministry Tamaigi short film tokna ngasi Manipur Press Club release tokre thromaduda Hills Area Committee की Vice Chairman Z Kikhonbau Newmai Forest Department की RO KS Hitler Special Contractor Ais Paka amadi hanagi IS Officer K Panmene Maru Music wana sawyaki Production asna Manipur Londa putok film asna han mani film की story na Tomba Koisnam producer na Di Abon Mai XL amadi director na Hemanta amadi Jitendra Ningomani thorongga mari lenena Z Kikhonbau na nonu putok film asna miyam danung sinaba amadi isor thazabagi lambida chawna kanaba pirgani haiki ayamba film si koi legmai Londa, like my language stuff, like my dialect stuff. Utoki, adubu, utoki ba mayam se, yamna meaningful loiba. Directly, indirectly, a koi society da impact of influence of the feeling of the utoki. Saitara gumdo mapung park laba se minister okrami bo bina lusing ma congress sakara sina state sigi miyam gi hul khangna problem amata matam sana ngasi pawol lusun mangamdri hana MPP na maral sirakli matam sana problem ama lotion kibana madugi matung na wathok ama laktana ba hona bana sakar siga chumba khongthang oigani haina MPP ge chero lotion makha khangalakli hojik makha tana sana bagi pawlo bisi nasige sana bagi pawda
11 star kampana SCL Surasan Purbu Maitiba Piduna home ground gi mai pak pangam kre All Manipur Football Association sinduna kumala pak artificial tapta home away basista tim terina sar yadon sa thakiba trapon suba winners cup king asigi 11 star SU akampat ke home ground oina kumal nampak ke artificial tapta sana ki match ta SCL Surasan Purbu goal ani suno ta maitiba pikre 11 star akampat ke mai papi goal ani edu PS Narayana madi Dayananda namari ani subahap kini putruk subah madi yang kini pan subah minta mangam ki hayeng UBSA mantak ke home ground oina khamani pro college kasingda yang physics union lalamung sanagani atau match amara FC Jaling ke home ground oina kangpung pi Thomas ground da football club moiranga sanagani Impal West District Football Association sinduna YWC Malom ground da tim tarangani thona saruk yaduna satriba third division football league si sana ki bahana match ta LFC Kalatomina SC ngarang bambu gol taruk suno tamai tiba pikre LFC Kalatombi gol singadu Pausir Nangguna gol ohum Mai subuna gol ani amadi dizingbuna gol amasan mangamki ani subu match ke sana ki bada football club lamsangna pamyal pasubu gol ani suno tamai tiba pikre football club lamsangi mai papi gol ani du Sadlin men amadi Swamina Chanmangam Kibani Sathari Balik Asigi Hayang Ahan match ta PCC Mayai Kobi amadi YWC Lang Tapalga Sanagani and Super match ta BBA Mayangi Palamadi UPC Pisum Oinam Lekai Sanagani Unit Taragi Nupamasa Sanoi Hubudrana Saru Yaduna Sidagi Kumalapa Indoor Stadium da Contratok Suba Sub Junior Amadi Senior State Level Gymnastics Championship Hokre All Manipur Gymnastics Association Siduna Numini Chupna Pangtokaba Championship Asi Hodopagi Torumda Minor Irrigation Chief Engineer Elgor Kishore All Manipur Gymnastics Association Namadi Gymnastics Federation of India Gi Treasurer Dr. S. Santikumar All Manipur Gymnastics Association Gi Vice President K. Ibol Sharma Thurma Pusing Oiki Nasi Pangtokipa Mini Boys Gi A vaulting table da SYOG RK Boris University Irshad Ali Namyana Pakangi S Indibana Ahan Mani Subahum Subatakre Category Sigi floor exercise da SYOG Irshad Ali PS Tokyo Amadi RK Boris Ahan Mani Subahum Subatakre Nupi Masagi Say Taragi Makagi floor exercise da SYOG Y Romira LYC Yaripoki Zoy Srilaisaram of the University Ariha Pangambamna Ahan Mani Subamadi Hum Subatakre Category Sigi Balancing Bim Gi Pangtoki Bada LYC Yaripoki Zoy Srilaisaram SYOG Y Romila Lamana Pakangi X Tanju Chanuna Makomatang Takre Nupamasagi Say Tragi Bolting Table da SYOG L Nelvin UYC says Robis Unit Asigi AK Nelson Ahan Bani Subam Subatakre Category Sigi Pro Exercise Gi Pangtoki Bada SYOG A Nelvin Maite UYC AK Nelson Unit Asigi says Business Nahan Bani Subam Hum Subatakre Amromda Pilibangang Sinapung Pana Gymnastic Masanabu Tambangam Nanaba Manipur Gymnastic Parent Association na Puning Chungsilagli Association Asigi Vice President says Yaibina Pungdorak Pada Angang Singna Ahan Bastes da Tambada Changba Material Tambi Tapagi Dori Boza Suna Laitabana Gymnastic Masana Sigi Apova Sanurusing Putopangam Loroidra Habig Chingabalere Marina Nebasina Kanamang Sangbiduna Masana Sibu Sakuna Honabi Haki District Table Tennis Association Impal West Nasinduna DM College Campus K Indoor Stadium Dan Nupi Masa Sanawai Taratru Yauna Puna Sanawai Samaga Marina Saru Yaduna Satariba Kuntramatu Suba State Open Ranking Table Tennis Championship King Sanakiba Junior Girls Ki Singles Ki Final da Tobal Ki Ice Soniritana Impal Iski Benita Thiambu Set Mari Anita Maitiba Pidron Champion Okre Men's Doubles Final Ki Sanakiba AZ Manipur Ki KSS Bikas Amadi TS Dhamendra Ki Jurana Manipur Police Sports Club Ki Munindro Sonam Amadi L Bikram Ki Jurabo Set Ohum Anita Maitiba Pidron Winner Okre Sub Junior Boys Singles Ki Sanakiba Ahan Semi Final da Balwes Ki Kenauna Tobal Ki Lantoi Bu Set Mari Amadi Anisuba Semi Final Ki Sanakiba Impal West Ki Rohitna District Asigi Hentoi Bu Set Mari Sunota Maitiba Pidron Final Sankre Youth Ki Junior Boys Singles Ki Sanakiba Ahan Semi Final da Impal West Ki Rohitna Impal District Asigi RK Daniel Bu Set Mari Anita Amadi Anisuba Semi Final Ki Sanakiba da Impal West Ki Kenauna Tobal Ki Lantoi Bu Set Mari Sunota Maitiba Pidron Final Sankre Satriba Championship Asigi Hayeng Loslagani Losnbagi Thamda Manipur Table Tennis Association Ki President Dr. K.S. Loken Dems Hospital Ki Medical Superintendent Dr. M. Amuba Amadi District Table Tennis Association Impal West Ki President A.K. Bizoina Tharmopusing Oigani
All Manipur Gymnastic Association Sinduna Kuman Indoor Stadium da Satriba State Level Gymnastic Championship Haying Lusilagani, Lusin Magi Thorumda, Minister Ahemosandra, Kadagi Additional Chief Engineer K. Manurozan, Association Asigi Vice President I. Garesor Mangang Amadi Petrol Member, Aisra Zena Thuruma Pusing Organi Hari. Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Mapalka Jamun Satriba Manga Suba 57 Mountain Division Polo Tournament Haying Lusilagani. Losumagi Thurumda GOC 3 Corps Gi Lieutenant General Bipin Raut 57 Mountain Division Gi GOC Major General PM Bali Assam Rifle South Inspector General Major Rajib Sopramadi Manipuri Pony Society Ki President KSS Saujina Thuruma President Ogini Hari Jamshedpur da December ki tang tara taruk na kunmatoi phawba pangthok doriba Suberta Classic World Open Powerlifting Championship ta sok yagadaba Indian team da Manipur dagi nupi masa taruk nupa masa hum khalak pagal loina official oina N Susitabu Indian Powerlifting Federation na judge oina khalak le hari Taas ki tang hum dagi nipan phawba Mumbai gi Indian Cricket Club ta chathariba humpuri thoi suba National Squash Championship ta nupi gi club ta Manipur gi Bedmani Sarasamna ahanba round da Jammu and Kashmir gi Sabrina Pridayaspu Maitiba Pikre Atopa match Amada Ketamium Rebecca Jammu and Kashmir gi Kurachi Ulenbu Amadi Nupai Kalupta Ketomana Jammu and Kashmir gi Ahmad Ashraf Khan bu Maitiba Pikre hari Ya school Kankuna Sinduna Sri Gopal Dev Madhapta ya school gi Kangsang Asite Sathariba Kankut Tara Bangana Saruk Yatuna Sathariba Tara Suba Players Trophy Mixed League Kam Knockout Kang Tournament gi ngasi sanaki match ta PK Kankut Pisumna ya school Kankut Tim Bibu Puzzle Taraga Manga Tarada Captain Mighty Pikre Tim Animak Satriba Tournament Asigi quarter final Sang Mangam Kre Hayeng Nika Kankut Nilkuti Amadi Nasal Kankut Lema Perform Sanagani Hozik Ngasi no Magi Okiba Inga Saki Pau Pizari ICAR Lampe Pataki Pama Paugi Matungina Ngasi Quadiki Saki Basi Celsius degree Kungimapan Dasmik Ahum Oiki Quadi Ingmana Celsius degree Taraga Manga Dasmik Taruk Oiki Nuksiti yaw basiman ka sang ayuk ta sada marfudrani thoyo ki eto gunuming matung da sada yang kaitro oiki nong takide loslapada maroiba paw amukan pizari lamdam sida khundari ba singni singilon sakor halabadi maitelon sakot pada mateng oigani haina deputy chief minister ga khangam na phongdokre kangla tombi da laiba JC ILPS ki branch women's wing gi kangbuna bus ani dalak pa saktak se yaw do mitop kaya phagat kre amadi Thama Janems Hospital da kwa mahi osal handana luna na thamangam labadi masagi thama gi tolop security amadi police ta pigani haina director Shamona lauk thokre ISTV ki pau miyang tabiri basing amukan khurumda